Esha da kuzubi. Isani imeji bina metrashi. Amepa ibo amechoma mi. Kuni mo fe mo ana ishi. No ba jeshi ne. Mo ke chofe ba jeshi. Yo Solomon Kenkle ni ye aba afo se dash. Yo baby ne ke image ba ha mi egbe. Ma cha wulo me fe ni obi ene. Ni amechi amebenke wa. Ehi ene no. Kuni wulo mo nokwa anye ehi. Kuni afo se dash. Ni wo ko ni fi mo ajeshi. Ofa ne wulo me fe ni obi e echi ane benka wa. Yakusuna ulo mebashi wodromo na agbene obache o awo yefe ni obi ene kone yi dani da masashi obache awo yefe ni amechi afebeke ako chama meni mekalame Ago. Chama que nyame que na me na sime. Mana sisi ni maso. Na maso. Wabaloma wo. Ni bama wo cheja mpasa sia. Na buso mesa. Na. Chiche, Keo, Odoma, King, Amalo, Opia Mugio, Opetato, Mefo, Menya, Chacho seconds come first, only to look at this. Go you, Usachuku, Usanana, Ogo to Bashu, they take me go away, tell away, Mama, I feel. Piakesi attention ya woncho ye chanya si ajo mlaka ya famba na kuka basus chana bangu machakini kwa twenta kudoba kamini wacho futu kuka big mama wacho ni bia wacho wa mlai wacho majachi ndika kesi ni fine wacho wa wo ya ora image mfeni obeza walafia mbu yale mbu kwa walafia mbu na chekwa na trial mfeni kwa walafia mbu na MC system na for ni ache na da fit ala ife wo ga wala afi wo fe wo no lele mwene we ni kan ke kan fasha kan se na aka le bia wa fi alo ko ba ni na wo ko na wa pa ga Homowo mama pe ajo shi ga ni bi baba wo mwene won ta mo bia na ake lele mwene kan na bu kan ba je ni ku so fe mo ni bi ni wo ba fata ni lo pe wo che wo ba yi ni Nona fe ke nona fe wa susu na won fe le fo mani e fe so le mu no fon fe ko mi no fe ni mo ka wo gan no ni je wo no ni aje se ni wo na aje e sa ko mo ko to nya ko fo kan so do fe to so de ta ka bo je ye de yi amon sa santé so we ba mo ka jo jo no fe fo mani no ko sun fe mo ne si je e fo mani ne na lu wa fo mani na ko ya boyo Boyo, sempre que man ko de nya to man sante ku ya wolo, pa ma o se ko fo ti asoro. Ko fe ya mo tesano. Ino ni ya ga na ke o. Na ne ya ga ya jise na chame ne ba to se bi e fe fo mo ni. Na no asusu ga ire pe. Na won susu ile sa fe. Na mo fe mo na ni magasi ko no wa fe ko fe mo ko. Na gbo tete po ni obi oni fe mo ni e ko asale. Ni no wa fe fo na me ko fa wo. Aga ko kuma tu wa bleti mo ko tu no to shiate ye mo ni aga bo tu en mo wo mi si afi si am lae mo ba pa ni mlana pa le fo mani ni fe so ba fo no ni ka bo ke bo to do le fo mani awo e to a mani abla o aigo na ibulo ko apranshi wulo me ga wa o ye fe ba don ina she o ba che for Muslim prayer. Money Bafe Inawo, G Deputy Imam, the Council of Inner City and Tribal Chiefs, the no Muji Ukaikwe South Imam, the Beji Imam Ukuta Bad,
watch it, watch it. Never how a Muslim pray. Bismillahirrahmanirrahim. إن الحمد الواحد القهار خالق العظيم الجبار المتهر العزيز الحكيم الذي خلق فسوى الذي له ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وابنا نمو وقال نكو فيو كجي إمالاني وتنبي أمي ومسلم سي ومهلمي نكا مهلا بينامي أتبلكي القرآن كهو إفيان وكانوا نكا القرآن يه نانمو بيشون بفوه كبا ni amba yodasi abakane fiyo nánúmọ ke ibọfu yaba na mekaba bu wo himejiye mancheme ko manyeme waye mufia moni yobie nánúmọ abuwe. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لن أجوف ومن أنمو لكن نجامي وبيله دنجة يبوفوي بوفوي ني أمبو نبيهي هنمو وبيا الله كوني من ملتوانه مي أمبا بوهي وبيا الله ni imobonamo idromo ni ikew hagame obi Allah kunne ken dromo ne yan ekpele ken kame fi obi Allah subhanahu wa ta'ala o mancheme o niga ke mancheme fe obi Allah kuni ibaji ami e ha me pamo jo wale e ha me hewale na me te domoshi na me te twa da me haga obi Allah Romwe, Wayi, Machemefe, Di Allah Kuni, Ibu Amfam. Allah Anwa fi Baba. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء. وتب علينا يا مولانا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا اللهم أنت مولانا ونجو من نجو نجي كوباني وبعدنا يوباني نانو نامبو أكدو فين آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلوا على النبي الكريم. Quelles sont les cas Majesty? Amen.
Janye Unwako. Asha Moleka Olukomi, Acho Noni Elias. Ukane Luko Yabalo, Jeremiah, Ulo Each of the Mayan Yokele, Kuko Pacheli, Bamboy, Lonomada Moni Kesale, Acho Milampe, Inumo, yes, okay. But seek the welfare of the city where I have sent you. Kucho Mlinka Solomon Anaka Kuchu. Solomon Naka Kuchu actually. Solomon ye yellow. Kanaka Mambi Fe Ayalo. Me Ameno Yamlin Una Onoya. I'm a Shelly Momlin Una Oshelimo. I'm a Jomomlin Una Ojomo. Kept Oyemo Kunyomo. The more he ficule, a kai. She kept more he feel a pet. Ye kai, many yellow. Lokonin kasi yamai, elia kabili yamami boletoi, mango chodi mango, shepako. Yehi shiba mi mabinu wa mama weichi aishi. Ni wasa. Okleje wanda push. Kaje bucha chui, yakacha tuchale bode me. Nikaje bubu wa mama lehile, yakacha. Manje bulesho je ye wonyamona je ye wohewalena ejago yomo leke wonyen woke wonyenye ye fimo acha wokela no ni tamo kome shibo drumo falena noncho wontu wo mancheme ka woyicho wo wode bulome woyi wontu mo fia mo wode yehowa buwo noncho buwo Yehowa kawo ite joy kumepo laje chimo wo fa mo naje yo drum ko mo bona atra pe wo no aka bamle me ni ke wo tra ma wo di ejete shi yo ka me atra me ni ke wo huo ka me ahu me ni na jiko lega hi e patanu chok wonda boshi ake o han ameyinto abamli kunin ye lochi you want to one be ni one babo ye okunin yele he wale mi wapoje afe jomo womlemba afe jomo patupele ko akaba nina woe noncho mele pe ne bole kusu ebo bele one bi ni ohanya misu eko mefimo one okay oje manso yotea koni yele afi wonu moni atule de ke no fite mo abaye o la bodi enche mo le auto hiko moni apia ise akefe mo no koni ke heshiswe mo abanu cho mo le auto me ni tri etete shi Yehowa ta ametri ya ni hai ko me fe mo abagama shi ni twin jobe afi wonu no ni wo bi oji beni kusune abana gbe ncho wonu ye mle wo konje no acho wo buje mle ha wo je ye no wo pa no wa agbara fe abashu wo ni nyemi afe nyemi che afe che bi afe bi awo afe awo nika wo gbe na wo na me aha wo mo wa wo bi ne e jacob so le motoi ni o ha so le moito wo le jacob wo toi yo ha wo hito Jesus Christ bound. Amen. You the Usafo Iradon Money no Igbe Solomon Momone. The head pastor can have Believers House of Worship International. Igbe Apostle Abraham Lampte. Dinashe Maje Mako Macho Few Hena no be na eva kushi. Kenji or Himeji and Aku Achon. Wo Kenya Bahan no be my boy wo modine papa ka le no na ya treshi e ko Himeji e fa. O fa ne Majesty Himeji. Be wo ye ase chono
manche niji ni kwaodonko the first the second papa ne buya de ko ino chamu no be utublo hu manche niji ni dodu nsaki the second kenje shikeja be buhue be we akumaje manche niji ni ayikan the third ino chamu no gafe atofuche ni le no ji abula manche egbeji ni ahene num the second agbene mu onye ga akwashonche niji ni boy kakadan the first onye wo osofu pana this money ma chele daga osofu nupa na fon osofu nupa niji na ebulomo numu akwa mensa the third onye sakumo wulomo niji tache wulomo denje igbeji numu ugbami the third onye kole wulomo niji numu ukai the first eke we clan wulomo niji numu nikwe amasa the second onye ganfe agbanfo ache igbeji numu onfanfri eke dantu ni wo fen wole la gashi lante janwe ameche ji ni lante utanka the second eke we ganfe asafo ache niji captain ni kojo nsemi mankata we gamanche uchami niji uchami lae we sempiafe no ya mankralo ni le no ji the senior council for the Ghana Traditional Council igbeji ni adote chufache kenglemo eke we ni ajimankesi the third we soto manche ni igbeji ni usabu akwe the first agbene we registrar ke Ghana Traditional Council igbeji Mrs. Stella Aponsa we wo assistant registrar le hu ni igbeji Smart Abi eke we jobuwe mankralo ni le noji head of the protocol Ghana Traditional Council igbeji ni afutu afrakaja kenglemo eke we PRO ke Ghana Traditional Council igbeji ni late anum tete eke ko ba office of the gamanche we the chief of staff ni le no hu judge funu pana ye Commonwealth Court igbeji Lady Justice na yale sakodi e moni sole hawo le hu obini njile ko elia Council of Inner City and Tribal Chiefs leji am a deputy imam le no hu ji chief imam ke ha ukan ko south ko pa igbeji imam okota badu eke woye ganfe jasi foi ye biene o fa de fo awon ni ko era no jasi foi eke woye gan manyeme le hu ye wosatia gamanyeme fe wo kwafa ye fo awon ni ko era do agbene nke wo le hu ba ha bulome nupa ni na ipese bi wo kwafa ye fo awon ni ko dadan we bulome keke woye awo ye le hu ye wosatia ye fo awon ni ko era do yo keke ninke wo le hu ba ha wo municipal chief executives ni afoni ni acha na eba pese bi ene MC ke ha Kole Trote Kubano ni Honorable Samuel James ni Ajetayo ke MC ke ha Ayawaso North Kubano igbeji Honorable Mohammed Sakari
the Honorable Municipal Chief Executive Keha Ablukuma Central Kupano, the Honorable Mariama Kali Amui. Keke we MC Keha Ayawaso Central, Legi Regional Minister MC. Igbeji Alhaji Mohammed Kwe. Keke representing the MC for Okankwe North Municipal, or a presiding member, Keha Okankwe North Municipal, Niji Alhaji Udaye. Keke were Deputy Regional Police Commander, Niji DCOP Dennis Abade. God when Hena no be ni open in the watching it, in your way how in your back. The best is always saved for the last. Mancheme, Manyame, Asafuacheme, Asafuacheme, Abafuacheme, Dr. Shemi. What's only the one for check? Ibakashi. A good man when you were a performer. Mako Mahima. Budget she will quit. She will not if I just went pet, then what the devotion. The cat went low, what in the channel. Then what near here. Don't pay at you, South Lake. What can I try? You fair, the king of the God state, His Royal Majesty, King Tackie Teiko Tsuru. Macho the king Benelo. Need media be friendly na ira Christian. But don't I for the near Batamo be. Come by here. Oba receive welcome address. Welcome address there. Wo ni akumaje. Niji ni ayika. Iba afebe. Ago chene kenyeme. Ago ni kenale. Ejini shesani nyene gine. Awo akile iyano ibanina. Tukuicha. Nyene bipede. Mpenye keba bie. Oni oba aki ye ni pochonye. Ghana traditional council. No Buachi again. In Kamache, the Achepu, no market, living a one penny. Kebabie, for the overseas or Apile, Yili, Gaje, Ma, Duma, Kadi, Homowo, Yili. Okay, Wababi, me paying it a baby. Oni ope wona bo to do ben go meli no ke tu no mo kwaju ni ga tete akọ mama papa ebu ya ine wo eni babi yera do next abagbawo niji Homowo igbejiano to kusumi ke nibi ni abaju fe ke ha Homowo moni ba pa na kan ibla mo ibo echon wo le di ga bulo mo nupa dumo apa mensa nai bulo yo be noni o mi chake ye dan kusumba jana to na noni akayosi o kama noni akena ke gamejo ni jana gani leke ni bina se ni bi koko me fata
Shene meji uti ni akeyosio akega meji wo kusun ke wa fi be san ni ife me ke na gba ikome ya ba oke me na wane ji fi ni koton bi ke wo kusun ni wo afi ni ne ken o kusun ne ke ya to fi na ba tikiri me bi ke ko eji matawo no ko ni ke mo gbe pa she tebele wo yo mo po dani kenkle so mo tu bagamane ni wo yo mo no mo po dani kenkle bo bagamane wo yo mo ne dani minke bo fa fo afia wo banina yo mo ko ni de ni yo ka wo topule ba imele ikonkro mane bia na tene fata wo bajano ko ni abana naga ekusun ke emu yeli ekusun bafangbe ke kron boni eyo ha kenklen kwa fi yeli ni di Homowo di bikomeni tumoni ejo shishi ke jo shiba ka bi obeni abatoma e ka gbene wo gbena ni ye bi beku ko mi wo ba pa ni ke kusu ni aba pa hi mama e chenjo shi sani wole boni gan kusu yo ha wole no ni e woni bo ni bi ko me ni akaka fi bona fe ni ke mo ko dumo se ni je kan fo mo bi alo dangwe ni enu shishi de ka fe to mo anya mo ko ni fe no ko ni isumo kenklen dani ko ba yo mo wa ba shi baji bajano tonio ni akesa madumo eke heko ni wofe wokusu ye fe na hadisi ni neke bene ni ko ka dio fo ko ije shike je jebe neke kusu ne mo fe mo ni fe wa mo fe mo ni dumo ma neke mene no fama na me no am to kusu eton wa fi fe kusu bajano tonio ke abospe enochi abaduma bini ma ya shipon kenklen ni di bini dan to ke ma wo shipon bile aduma bile ni agboho femu bini adun ma pa bele atwade ayi mi abulo ye he ko me po aga so na ni he ko me ke Oshilo, only 4 ball puts me over Shami 4 by 5 no me I can if Bajano to Monshida. I been a nippy community, nip fit on educated loan. Can you mosha? Can you monica bullemoni? And name and again be a me after none of your peggy, I hear man. Asolio ke kwa je ke wambie ke himeji afai ka leno afile ni hoye toto mwangume ya ba akepa jameno asolio nike woke bio betomo ke ha wosafie nini baba ni ejunoni ni efe umanye jameno wasolio ha mamu asolio ke bio ni bleku ane bleku ashweshi hawo nike wole meko wo ya me ngele me ati sana me keba ko afefe ka me ke ko ba sha me bani papa me hawo abio ni mo fe mo jan le fe ka me ko yo bi afe yo bi enyo me ni yo bofo apa ka cha ka ko na ko wo wa me boy fe ni o ma me wo solo wo she baby a boy can walk so show few. She was solo harm. In no honey came up back a pet. They were none again get it. To a pass on the moon again in Lamenando. There was so money they failed to make a nun. Of us, sorry, she won a fat away. Nika won't feel so for the paper. When I get being Marco will commit it. Nay, what young man. A jeep crown ni Romo away, Ketchikwa and Tralo,
no ti beni won ke hioma to won ni won yeme muslimi hioma ni ye be ne ma agbele amena ne won na agbele mo jo dada ke o dada be sepe agbene agbele Ghana ke ha ho ke ni beef ko menachi na agbele na le ya lo e gbese blomu e gbese ke gawro mo ke Majesty me fi o ko me gbese blomu dada choice na sure dada mi na ke kai na ke wo ma to no agelele ni achi wo fe mo na mene agbekusu na agbele na e wo mo ko ye ko fe mo o ba no fe o ba fe ho e mo le si ye wa mla lo gbeja no to mo ho fe mo mo no mla ye e wo ke o ko ye lo to ba no ba fe na ba ke aso dada no pe wo ye shine ati kusu bi ko me nínú me wo ji ile nínú eji won wo koso ani nínú wo fi yo dada se ke afio dada no be fi o ba so bi e ka gona ba bule so ka bule so bi na bule so ju fo pe eno ho no dan tu ba gba ko ke dan tu gba ko igbe na no se no gan fe ba gba fi Dani eni eme na fe ya gbe ona ka gbe agbakon agbe na eno de terem bini agbakon biso ha wo yo ha jayele ni ha jayele yeye me binu oshi ha jayele eji kusu ko na fe ha ji ni yo ga ni ji game kusu ni si afe si ani wo mo yo je si afe si ani ha ji yo ke ha ji ase fe kusu na fio na ke fio ha ji ni ji gadan we bi ne no eji kusu ko ni kashi ni game ho fio je no se eno je tere mo ho ni ji bini apa akon no ni mo fe mo to le Homowo si je bile pe ji Homowo ji kusu e fi na fio no ji Homowo si emi jela e fi ko pe ke agbakon ho pe bi ho na agbakon aba so ni manchebe wa so ni aba koto so he ni sana so fa so ro mo ni yo gbe ni so ani ho so ye kusuna ke agbena na so ni no ya anyo o ya noko na tolo shima ne ko shima na ma ye mojawi ama gamancho shi ama sakumo shi ama kolo shi na manai o shi feye na fio shi gbini aso ya poto aso bla omi aba mo shi mo ko abia ke mi ni do shi ma o shi ma e damo shi ke ha e ko me fe mo ke ha sumu dafi pe gamenya me ka me mancheme na ashina ne ke gbina no niga ke won chefe baya mojawe ka so le pe aye kokoto amayi amemi kama che ba jo e manjo ke jo manjo pe ke abashi me go to le shaka mo me go ga ba fo aye ka shi ni to ake awake oshi oni afile ebe ko oshi ni to aka fi alogo e ba ne ke be ni me ta franche me fo di mi eke kusu fele ke gamanche na asena ni abafo ayi abashi asigbo na gbeshi si asogbo ke sumo ke bule ya ke manche e ba manjaro na kan wona kan be e jigbi afi ona kan ni jigbi hono blawo ni ka gbe na pe eno de tell you ogba ake nwo wala ji nuko ni emi nko ni ji anwo wala han ke be na mi hinti ke na gba ike bi ni ocean woku mate yen mate ke na ni me ate ke ko e akucho ne ke ogba le bi ni ji nwo wala ko sun gbeja no to ne ji bi na ke sa ni àwọn ni bi fe ni ba keke o bona fe ni afi ko mi ni akabote afi ye àwọn wala kete ke bi e ni bi eton che no o ba ya che no ke fa ipa mo ko fa o pa le pe
ekele mo pe mo ekebo no etu akeko ko che be na agba isa no ye mo aloko no pa ko be na agba isa no ye si ho mo fe mo ko ke mo ko pe no kele yo do banjo o kele bo do banjo so mo ke kron fe mo ye wo bile bi ye mo fe mo no le o ba na le mo wala mo ja che me ka mo ja che me ha mo wala mo ja che me ha mo bi ya mo je ma bi o ben ko che me Roma na kan wa ye na kan mo fe mo na wala na bisade yue mo awo wo fe wo shinle mi aka wo hishinike no ni afia lo bo ni ba na wo fe mo pa no ni na wo fe alo de binko aka fo wo te wo sa afia wo hishinike no ni kwa ba na kan ne no to mo ko meba e wo te ni wo le anwo na keke o kan mi hun to mo ko lo gbo fa ben ke ni mi hun ta ko me e mo keke wo hisi ta mo boni wo yo no wo hisi to fe na kan enne me ji jo mo le mo ni wo bi o wo ha wo hi ke cheme ke bi ke go ku me fe ni ba e wo ke jo mo le mo na be bo na ke wo ni yo wo fe mo fe e yi si ba fa yi wo kan me wo ha na wo he mo ke wo ni te wo ke wa le ti mo ku sun noni woja noni woli ti wo ku sun no akefo wo la mo no ji wo ni won wo ji wo ku sun ke wo pa fa mo fe mo ni ti gbo ye ga si po no e ke wo aha wo e ya ke male po yu ake ke wo aha me ni wo sa ni me ni awo he ba ha me ake wo aha me bona fe ni bo hu jo mo ke sari papa abo no wo ku sun me mi boni wo to le fa ni wo me ye ni no fe no wo fe e bi ko ni je musuni ke odo sisi pe sanu mo ni fo mani mo fe mo ke onda mo fe mo si to lo manya bla o oko tema fete ma wo panye oko tema fete ma wo panye oko ni padi je panye ise afupongo ni soja oko ni padi je panye ise afupongo ni soja na o ploto eleshie Homowo ni ko yo rebi kefe Homowo ni shikano gbogbo ani ha ro che sa ni femu waka koklante nuene iku ese dukoporoku ni odun okudabi na bere ba ni Homowo yi ke o bashia lelai ke ba shwe sha yo patase koni ka ho wonu e atu eku abo nu shwe shi kun igbojo sha ye me ya cha ntuma ke ba kwala te ya yi Homowo ko bi te shia aka fi ami suwe kwalo be boso ponare nko epa woji ono nsoke epa woji ono na ka wa fun ya ese achi kechile e ja ke lo bu ke la te fe klalo ni ameka go la so yaka ki mo ko mu mi ajemba na ga ko na papa ebu eko we e fe weke abu kente aba kompo ne kwakwa mi oba ke aeko ya sakumu tuwo woye wogbo ko le ndide woye wogbo e ba lo ikaba e ba a chekwa yue mu ine igbeji ni kwade in train irado. Thank you very much. Ife ona apa dina she oyebu she go mo no fe na fe anunya iba fe. Ladies and gentlemen, we shall hear from His Royal Majesty, King of the Ghana State, King Tackie Teiko Tsuru.
Majesty, King Tackie Teiko Tsuru, and the President of the Third Traditional Council, Phobia. Mancheme, Uganda Traditional Council. Mancheme, Kadang Bifen. Ohanyo Mani. Wawulomon. O Manjeme. Woya Woye. Wasafa Cheme. Wasafa Nyeme. Wakamfa Cheme. Wo Chokuno Tralo Ife. Wake Omanye. Bonio! Wabada chofie shi. Akache ihane afilite ni eba nina o. Mene dine ingona. Akache shitamo eshe ififo. Wachenye diye ne. Wapenye diye. Nye fe kadafi chalo. Ni washe. Homowo kusumujin. Echonye. Sidani abakani obejiano ni woto kente Ghana Traditional Council masumo mayweni bieten kohi no klen ji min bajomo wulu etwinjole ke hama fe yes sir ni wo afiyeli ne efe no solo kokura Iwo nani Noni jenyo no Mito ibene no Nimaje Klen Nima hawa Muslim Ni fui Baraka de Sanla Baraka de Sanla Baraka de Sanla Ni ameyaye Ni amanu Na amashene Fe afi melon etwinjo. Aje bonio. Basa kokra agaje ametin. Noni hife aje amesatin. Na che fonction. Hey ni anan ise kokra. Noni je teno. E yakenha wosomoy. Kewo adafi chaloy. Nye wo wono ni yawen. Wo won panye fai. Ke ha wo so moye. Nye fu a wo kusum ne. Nye ya ke bua solimo ke fai pamo. Ni mano ajo. Ke wo ye hejole nye ye hejole. Nye hejole wo ye hejole. Ni won hwele nye hwele. Nye hwele wo hwele. Wo nye kwa na kan no. Ke ha adafika loye. Nyeka jia nyehe wakusum femo ni nyeka na nyagia
Simon, Equafia Epume, ni woke wogan. Gan one jacket machine. No problem. Tapeni ni weto. No to Bediano ke hagame. Ikame fair pume. Gadan de fair pume. Ni won shele. Ni ajo. Ni wo be shele. Na me ya school. Ni anake si gan engo hino emashi. Chano manyaba. King Tackie Teiko Tsuru. Bonio. In our share, the PRO, the Ghana Traditional Council. The Bakan, you look a few years before me. She mature the Kenny Benella, Nikeji, Ulupa Mulaoni, Legimoni Ibadamo, Greater Accra Regional Minister, Nigeria. The Regional Security Coordinator, former DCOP Nana Opong, over the forward in the bomb. Former DSP, yes, DSP retired, I should say, Nana Opong. Legi, the Regional Security Coordinator, he had Greater Accra Region. Legi Moni Ibadamo, Greater Accra Regional Minister, Homowo and Reporter, Nigeria. Kehani come and say anya couple for mache inye nuka ni le najiandumo neke lebine allotion ni make ni late anontete PRO of the Ghana Traditional Council. President Makani you Nime Name Ulomwe Woyi Asafa Chebe, elders of the Ghana State, members of the security services, members of the press, invited guests, ladies and gentlemen. The good Lord has blessed us with yet another year, and the Ghana State will commence activities preceding the celebration of the annual Homowo Festival. We have invited you here this morning to brief you on the activities preceding and culminating to the 2022 Homowo Festival. The Ghana Traditional Council announces to the public that the 2022 Homowo Festival will commence with the Shiba, that is cleansing the sacred farm, on the second day of May 2022. This will be followed by the Marumo, that's ban on drumming and noise making, on the 9th day of May to the 9th day of June 2022. During this period, the Ghana State will fast and pray for rainfall, the bounty harvest, and good tidings. The Ghana State will also pray for the country and its citizens to continue to keep the peace, the love, tranquility, and good spirit. The Ghana Traditional Council urges the general public to take notice and observe the rules regarding the ban on drumming and noise making to help maintain the peace, harmony, and security within Ghana State. This shall include 1. All worship centers should confine their activities to within their church premises. 2. Noise making, including clapping of hands, the use of tambourines, and other musical instruments,
should be avoided during this period. 3. The positioning of loudspeakers outside the church premises and mosques is banned during this period. 4. Roadside evangelism and the use of megaphones and other loudspeakers should also be totally avoided during this period. 5. Funeral rites and its related activities are also banned during this period. The 9th day of June 2022 will be the Udada, that's lifting of the ban on drumming and noise making. This will be held at the forecourt of the Basic Panche Palace, that's the Basic Blue. A task force working with the various metropolitan, municipal and district assemblies has been set up to collaborate with the Ghana Police Service and the other security agencies to monitor, ensure compliance with the ban and prosecute recalcitrant persons who fail to comply. The Ghana Traditional Council shall further count on the cooperation of the various stakeholders in ensuring strict observation and compliance with the Ghana custom practices and usages. The Ghana Traditional Council, by this notice, entreats all persons within the Ghana state to comply with the month-long ban on drumming and noise making and refrain from making derogatory remarks about the rights, customs, practices, usage, and beliefs of the Ghana people. This is who we are, and we value our tradition and culture. Thank you all for coming. Afi Obafi. Sebe no ya majeke ncho interpreter ni bla mi fiu ke ba gan ma boy wo mode ya be kupu mi be no ni onye nu aka ne e bokoko akashi kusumi ni ba chohi ka tabeni obaye wo mo bi no juno ni ipa ebo chon e wi akashi be Tuesday aloma the 2nd of May. The 2nd of May 2022, Shiba, Niji cleansing of the sacred farm. Nakai be na agbene webe oki Shiba ejo shikeje 2nd May. Ake mo mi samu eji make kusum na afio. Keka agbene madumu no baje shin keje the 9th of May. 9th of May na ba duma kaja duma gbene be noji the ban on drumming and noise making me o ne kan be na mi titu asafwe ni amefi osomo ni amefi ohu alo atwaden alo ayimi ke tambourine ni efio noise fio akena kan be akaduba akpasa fio agbene le hu many ameka speakers ba manjano na atwale hu no le hu aba afusi yedeke be na mi many huni amefi osomo ya ko na biye efi aga ka osomo je fe amemi amehi ko ni ehi ame premises e ona afi ni dede alo eblomo ikaba kono agbene roadside evangelism, many use of megaphones can be now make sure you mo okay kwa aka share you mo shimo who feel mo neke be na bi akefa wo feel mo e ka gbe ne funeral rites niji be gbele he bejano to make funerals ke ni yala ke ni ke ni no le sani akapa sashi eja ke be ne eji sacred period make kusumi femo wo no fe no afiole ye hichemu gbena me wo nekeni bi na fe akba akpasa shida nyonko mepe ka gbena pe nekeni bi na fe ba anya kuse e ba ko ni aga on the 9th of June be aba hwe udada niji be no ba fe the lifting of the ban on drumming and dancing. Wakaji awu na kai awu madumo no alo afama be abaji na kondada chon wa keshi ba gbe na agbelegbe ni mo fe mo ba nye eyi ni efe tamobeni kan efi oda ni nyenu bokokole wa keshi be a set up task force ni is a joint task force between
the Metropolitan Municipal and District Assembly say the Ghana Police Service ni amebanye kupa no na amekwa akeshi neke mlane alo neke be na kusumi na atwo na mbukubuku ton mlane neke mofe moke wo eha manyanche ma kusumi ni sana afi aha na oresane ekubuku ne don ofane agbene press ele hwe oyo akeshi statement ni na aka ne kaji agbena mofe mo ni tawo ko ibanye na inye no nupa niji ni anu oni efi copy eko available ehanye kaji apale ho eko eke ashna piwe agbo na wo muno meko alo manyache meko ba fi available eke sanye fuel nya ba bibi ya me aba hanye yeto wo na je wo hinishe gbele uka ni kaji mfuniji kumeni media le oba asmonisha kaji apa amana na kan igbe kuni ameshasha mfuni hinishe nko shida ahi shimu ganfe atofuche ni le no ji sepe manche le no ji abula manche ufane abula manche ganfe atofuche beji ni ahene nunu eba mushida le mam mushida ma oleje ake olutumo ni wo ba fe mo wo ke ba na gbe agbene mada deputy regional commander on shi ake ni wo chelo ne iba ko wose ni wo ta o ni fi ni ya ne iba ke regional commander mi ni gba wo na akampaye wọn mo shi da ma wo MC se amewa ke ameba na ma mele no ni pote ni ani ocho gambe na ke ame wo spoon no le ame kwe ina kan siwo ni wo ebi ene na ayi no agbene nke sidaba wo ulo mo lupa e ke wo gamache ulo mo ife ke bi ene na me ba namba wa ni no ni wota wo she ene wo she mada manjiame ke mancheme wan waye imams usofwe asafwa cheme aswa nyembe minda yefeshi mufia moni no obanu ye bi ene mwene ko te pe boncho oyesielo no wa no nu omeanu no ni pote ni wo ba fe mwene madu moniga na alo niga ke transitional council ke wo kanyanu wo gbe kogo ti oku ike ni iwa don ni abula ira don wasmoni matimile mwego wa geshi be ban on drumming and noise making tax force ni ba ju ni ba na geshi asafo achemele wo ye bieku ne ba na amedugba ni ameba enforce the cost of ne ame in collaboration with the MMDS ke municipal bona fe ni bini atoyi ake sani kusudi jiale ba madashi shida yowa shida chofi woke wonutumonda banagbe she ni ma fele media bi ele weko wakashi right when we close there will be an opportunity for the media to engage the chiefs for any further information or any further interaction for your sound bites and so on. Also, I'm informed by the registrar that there is a provision for item 13, some refreshment for all those here present. So right when we close, we'll crave your indulgence to give us a few minutes and we shall make available some refreshment for you. Danny closing prayer baba mina bia no mina ke anumawo MC for Ablukman North Kupano nti honorable Kofi Ufori yes ofa na fon woni ne ko era don ina bu ko nle akoba ofa na le no ke MC ko ye bia ni wo ji kule ko
You, where I don't never confuse for you. Hallelujah. Name feel software. Praise the Lord. No market. You know who should be a market. Salamu alaikum. Well, market your faith. Praise the Lord. Jama'a salamu alaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Shida ke yichimo ahanyumo. Wanda Yehowashi akelele eke wajeshishi. Nyeke weba. Nsufu no pako kemi akeke uchele ke bani abaye ni anu ni glasi eja ayeko hanuko. Ayo mafia noni anu efatani ke ha emu yeli. Wo mafia me yemu. Ya wosele. Wondaboshi nyumo tobi wonjeri nyumo tobi wonkamfobo nyumo tobi wondaboshi Nyomo tobi wonjeoyi nyomo tobi wonkamfo nyomo tobi wondabushi kaje namofe shida ho be Yehowa lele obo solomotoy ni ha solomoto hakadam yada moshieko we ha anonyam aba eko ha eko mefemo aba eko ha tomo kehesha eke aba eko ha wo yemo afe eko me ke agbeno fia no na wo fe kome ye walamlin wo ke shida ha ogbe wonda boshike ha nika wonda boshike ha manchame fe wolome mo fe mo nika da boshi wo people you was about o ha wo gbe kome tu kome ha ga dambe aka wo tu no e ni wo tu se na ni fe abam wọlé akẹ́wọ̀ pé kó yẹ bí ẹ wàá pè yẹ ní ìṣe kẹmíàmọ ẹ̀kọ́ ní yé lónìí ni wàá kẹ́ apẹ́kẹ̀lẹ̀ èyí ṣùgbọ́n amen. Amen.